naje kumenya impamvu bakorera za Kimironko na za hano za Nyabugogo za Gatsata na hehe za Karuruma. No kubera yuko niho hatambika. Ubundi u Rwanda ko twifite imisozi myinshi, arareba akavuga ati aha hantu ntabwo nahahata gatuza, reka nzajye gukorera mu Gatsata da sinishobore. Gusa iyo uri motari ho nta hantu wati motari se hose ntitwakorera, turakora ariko natwe araho tujya tukagarukira. Twebwe twaribohoye. Nihe ujya ugarukira? Hari ahantu utajya winjira? Ewa ubu nka nasiyonari sinyamakirisha buriya haraterera cyane, ariko nasiyonari noneho abagenzi baho ukuntu batanga amafaranga makiza. No kwambutwa kwazamuka imvura yaguye uri motari hari. Kwambutwa ntiwahanyura imvura yaguye. Wowe no kubera yuko ukiri motari ugitangiye. Ngende umunyamwuga. Ibaze umuntu utinya kwambutwa. Imvura yaguye. N'abatari ngewe ahabonera isomo. Bande bari habonera ko manyura buri gihe. Abananze mu mwuga. Njya nirirwa mpanyura. Nagirwa n'iki nayo ko bitaraye. Uzambwire umutwareho wumva ukuntu hameze. Kare. Nubu mundeba. Ndi ku maduwa menshi. Uri kuvuga uti ubu ngubu turagerayo. Umva. Turi mu motari. Umuntu umutima wanjye nimba ntabwo uri hamwe. Mura mwana wanjye.